y'imirwano n'izindi ntambara za politike na diplomasi. Ubu ngubu abarwanyi ba M23 baragenzura Makobola ya mbere bakagenzura na Makobola ya kabiri. Amakuru ari kwerekana ingabo z'u Burundi nyinshi zakomeretse n'izapfuye muri uru rugamba rwa za Makobola. Ejo ayo makuru nakugejejeho, ariko ubu nkuzaniye n'izindi resultats byavuye muri iyo mirwano. Ubu rero ingabo z'u Burundi nyinshi Wazalendo FARDC ubu ngubu barwariye mu bihe bitaro cyangwa se nyuma yo gukubitwa inshuro hari amaza Makobola benshi bagakomereka, abandi bakasiga ubuzima. Ngiye kukwereka ibitaro babajyanyemo, nyamara aba basirikare basize basahuye abaturage muri Makobola. Aya makuru nayo ndaje nyakugezeho. Ku rundi ruhande kandi amakuru ari kunyereka abandi bacancuro bafatiwe muri Makobola. Amakuru ari kunyereka andi mato yatwitswe. Ejo nakubwiye ko ari amato agera kuri 4, ariko hano mfite indi mibare. Aya makuru nayo ndaje nyakugezeho. Ndaje nkwereke muvuma z'abarundi uburyo rwose baje kuzigenza nyuma yo gukubitwa muri Makobola. Abarundi baje gukora izihe muvuma kugeza ubu ngubu M23 nyuma yo kugenzura Makobola ya mbere na Makobola ya kabiri na twa dusozi turangamiye Makobola. Amakuru ari kumbwira ko abarwanyi n'ubundi bafite gahunda yo gukomeza kwasa umuriro ku ngabo z'u Burundi, Wazalendo, FARDC, FDR na zimwe mu ngabo za Tanzania zatangiye kugaragara muri iyi mirwano. M23 rero uyu muriro irakomeza kuwatsa gute? Ubundi target yayo ni iyihe? Nakahe gace ishaka gufata kugeza ubu k'ingenzi? Aya makuru nayo ndaje nyakugezeho n'ayandagiye atandukanye yakomeza kuvugwa ku mirongo y'urugamba. Ayaraye nazindutse muri iki gitondo rwose cya tariki ya 31 ku munsi wa gatatu, ariko turaza kujya no mu zindi ntambara za politike na diplomasi, aho Kinshasa rwose ikomeje gutabaza cyane yerekana ko u Rwanda na M23 ngo bakomeje kwatsa umuriro mu buryo bwo kuvogera ubusugire bwa Kongo. Gusa kuri inshuro mu muryango w'ubumwe bwa Afurika ntago icyifuzo cya Kongo kigeze gihabwa agaciro cyane. Aya makuru nayo ndaje nyakugeze. Kugeza ubu uwegereye Perezida Tshisekedi yamajije kwerekana ngo impamvu ibiganiro byo ku rwego rw'igihugu bitagomba kuba vuba hangaha ngo ku mpamvu za strategies ziri politike, ariko anerekana ko bishoboka ko Tshisekedi amatora ateganyijwe 2028 ashobora kutazaba, ahubwo Tshisekedi akaba ari ukomeza kuyobora. Ibingibi rero sinzi niba baraza kubyumvikanaho n'abandi banyekongo. Aya makuru ndaje nyakugezeho. Turanyarukira muri Rucuru. M23 yataye muri yombi ibyitso bya za Wazalendo na FDR, bigatuma ubuyobozi bw'igisirikare cya Kongo butangira gusakuza. Hano hari amakuru menshi cyane. Uburundi bwo bwatangiye kwitabaza amasengesho kugira ngo burebe ko bwatsinda ino ntambara. Ese Imana ni y'abarundi gusa? Imana ni y'abarundi gusa, ntago ari Imana y'abanyekongo bavuga ururimi rw'ikinyarwanda cyangwa se M23 bo nta mana bagira. Abarundi rero bari kwitabaza amasengesho. Turaza tubirebere hamwe kuri inshuro icyemezo cyafashwe kindi gishya na President Neva rwose ukunda ibintu byo gusenga cyane mu magambo, ariko mu bikorwa ku rundi ruhande turaje turebe ko ariko bihagaze. Ni amakuru rero y'imirwano tugiye kurebera hamwe muri iki gitondo, cyane cyane kwiriya axe mu kibaya cya Tanganyika mu misozi irangamiye kiriya kibaya. Nyuma yaho M23 igenzura Makobola ya mbere n'iya kabiri, ubu harakurikiraho iki? Resultat ni izihe? Ayayo rwose ndaje nyaguhe mu kanya karibuze. Mbere yuko tuyarambura rero ndakomeza kwifuriza umwaka musa muhira abantu banjye ni benshi cyane badukurikirana ku Nkurumpamo TV. Mwese rwose muzagira umwaka musa muhire, kandi tubifuriza kugubwa neza. Tunabashimira cyane kuba mutanga umwanya wanyu mugakurikirana ibiganiro byacu. Kubwizo mpamvu nkanasuhuza cyane umugabo w'inshuti yanjye uba muri Leta Zunze za Amerika muri Indiana, bamwita Gatera Bigishiro Joseph. Gatera Bigishiro Joseph rero nkunda kumuvuga mu kiganiro kuko ni umuntu wanjye cyane. Gatera Bigishiro Joseph bo muri Amerika ni umunyekongo uvuga ururimi rw'ikinyarwanda wibera muri Leta ya Indiana. Urumva ko nawe yarahunze ajya muri Amerika gushaka ubuzima, ariko yifuza no kuba yasubira iwabo atekanye, byanaba ngombwa agasubira muri Amerika. Ntago ari Gatera Bigishiro Joseph gusa rero, ahubwo hari benshi batuye muri Indiana. Hano harimo nka Patrick, uwitwa Karenzi Patrick, uwitwa Bigabo Mutongoro udatongana rwose ndagusuje cyane nabaho muri Indiana. N'abandi bagiye batandukanye barimo Byiringiro Benjamin, n'abandi barimo ba Evrine, ni benshi ba Claude Bamos. Aba rero nabafasha amazina, ariko mwese sinabafata amazina, ariko mwumve ko mwese mbasuhuje cyane, mbifurije kugubwa neza n'umwaka musa w'2026. Kubwizo mpamvu rero ntimurangize kino kiganiro mudakoze like
kuko bidufasha gutuma Google idukorera recommendation. Mukore subscribe kugira turebe ko twagera ku bihumbi 50, mukoreshe ya bino biganiro musangiza abandi. Iyo niyo nkunga ikomeye tubasabye. Reka none dute twihuta cyane turambura aya makuru. Reka twihute cyane turambura aya makuru duhera ku mirongo y'urugamba. Ibintu ntago bikomeje korohera ingabo z'u Burundi, ariko ku rundi ruhande hakazamo n'ingabo za FARDC, Wazalendo na za FDLR na zimwe mu ngabo za Tanzania zatangiye kuvugwa muri iyi mirwano. Bo makuru ari kumbwira ko ingabo nyinshi z'u Burundi izakomeretse n'izapfuye, hakiyongeraho na bamwe muri Wazalendo. Abenshi muri bo ubu ngubu bari kuvurizwa cyangwa se bamwe bari muri za Muruge, ariko abandi bakomeretse bari mu bitaro byitwa Hospital de Nundu. Hospital ya Nundu rero amakuru aravuga ko ariho birunze harimo ingabo z'u Burundi zakomeretse n'izabiguyemo. Izabiguyemo zo ziri muri Morgue, ariko harimo na za mayimayi nyinshi zibumbiye mu kiswe Wazalendo muri ibi bitaro bya Nundu. Ibi rero bigaturuka ku kuba M23 mu mirwano yejo iri kubakura muri Makobola ya mbere, rino kubakura muri Makobola ya kabiri, no mwira misozi irangamiye Makobola hapfuye abasirikare benshi. Hana makuru akanyereka ko abarundi aribo babiguyemo cyane. Kuki abarundi rero aribo babiguyemo cyane? Amakuru ndi gukesha imboni zanje aravuga ko abarundi babiguyemo cyane, banabikomerekeramo cyane kurusha n'ingabo za FARDC, kurusha na Wazalendo ba nyiri igihugu. Abarundi kuko baje gutanga umusada niko babivuga, babikomerekeyemo cyane. Kuziye mpamvu rero nuko ingabo nyinshi M23 yarihanganye nazo muri ibi bice bya za Makobola n'ahandi, abenshi bari abarundi. Mbese urebye urugamba rukomeye M23 yahanganye n'abarundi, ariko akavugwamo n'ingabo za Tanzania nayo babwiye ku munsi w'ejo. Hano rero turi ni muri Bazariyo Estate. Muri Bazariyo Estate ahangaha rero ni company ibafasha kugira ngo mubone byinshi bikenewe ku bijyanye naho muba. Tubafasha kugura inzu, tubafasha kubona ibibanza, tubafasha kugura ubutaka. Ibi byose tubikorera mu Rwanda ku butaka butandukanye hirya no hino. Tubaha inzu, urugero ni iyi nyubako murimo mubona, ni inyubako nziza igezweho. Reka nyibatembereze mubashe kubona zimwe muri karite z'inzu tubagezaho kandi tubaha mutavuye aho muri. Ibyangombwa nako kanya ugatura kandi ugatuza umuryango wawe. Zitandukanye tubaha muri Bazariyo Estate Limited. Ushobora kuba wadukenera ukaduhamagara kuri telefone ikurikira ni 0785807911. Muri Bazariyo Estate Limited umukiriya ni umwami, kandi tuguha serivisi nziza zijyanye n'imibereho myiza, ugatura heza, ukabaho neza n'umuryango wawe. Tuguha inzu nziza, ubutaka, ikibanza n'ibindi byose bijyanye no gutura neza. Ariko abarundi cyane cyane nibo bari benshi cyane ngo bari determine ngo nyuma yo gutakaza za Uvira n'iki ngo ntibashaka ko M23 yakomeza ifata za Makobola igakurikizaho za Munene, za Swima, ikomeza yerekeza za Baraka. Noneho yagera Baraka ikaba yafunga izindi nzira abarundi bari basigaranye zibazana zinabakura muri Kongo. Icyo nicyo cyatumye rero ingabo z'u Burundi zihangana cyane na M23 muri Makobola, ariko birangira intare za Sarambwe n'Amadubu, ndavuga twirwaneho, babatsinze. Abarundi rero bahagwa ku bwinshi muri ubwo buryo, banakomereka kuri ubwo buryo, kuko aribo bari benshi. Ngira ngo murabizi FARDC yo ntago igitinza mibonye ibintu bikomeye hita yirukira n'umuzarenda akiruka. Ariko abarundi kubera iyo ntego yabo yo kugira ngo M23 itazakomeza kwavansa ikagera muri Baraka, none ikabibafungiye ya mayira yose bakoreshaga bava mu kiyaga cya Tanganyika binjira muri Kongo, cyangwa bava muri Kongo baca mu kiyaga cya Tanganyika. Hano rero bahaguye ku bwinshi, kandi amakuru aravuga ko kugeza ubu bakiri mu rugamba. Nubwo batsinzwe muri Makobola ya mbere n'iya kabiri, baracyari mu rugamba. Reka dukomeze dutegereze turebe ibyabo. Andi makuru rero arakomeza kugenda avuga iki kubera uburyo bino bitaro byahitwa Nundu byuzuyemo ingabo z'u Burundi zakomeretse. Ubwo izapfuye ziri muri Morgue, ariko zigomba kujyanwa iwazo. Ubwo n'abandi bakomeretse cyane hari igihe babajyana iwabo, urumva ntabwo bahita babajyana iwabo ako kanya hakirimo imirwano, ahubwo babanza kubajyana mu bitaro bya hafi aho ngaho. Ubwo rero nuko bihagaze, nuko bimeze. Izi ngabo z'u Burundi rwose muri ibi bitaro bya Nundu ziruzuye cyane, ariko ku rundi ruhande kubera ubwuzure bwazo ibi bitaro byananiwe kubakira. Ahubwo amakuru akavuga ko kubera uburyo babaye benshi ibitaro bikananira kubakira cyane cyane inkomere, abandi bahise babajyana, abasirikare bamwe b'abarundi bahise babajyana herero, bahise babajyana muri sare y'amashuri aherereye
ku rundi ruhande cyane cyane ku ruhande rw'umugezi wa Sanza. Hano rero kuri uru ruhande rw'umugezi wa Sanza, umugezi wa Sanza n'urundi ruhande, ubwo iyo hospitali ya Nundu iri ku ruhande rumwe, ariko uyu mugezi wa Sanza ukaba uri ku rundi ruhande. Hafi aho hari amashuri rero, amakuru akavuga ko kubera kuzura kw'ibitaro bya Nundu bamwe babajyanye muri aya mashuri, niko amakuru akomeza kugenda abyerekana. Intare za Sarambwe rero amakuru ari kuvuga ko n'ubundi uru rugamba zikomeje guhanganamo n'izi ngabo z'u Burundi, Wazalendo, FARDC, FDLR n'abacancuro, havugwamo na zimwe mu ngabo za Tanzania. Aba barwanyi ba M23 intego nyamukuru nta yindi bafite, ni ukugera hitwa Baraka. Ariko reka wenda tubanze turebere hamwe gatoya ko bageze muri centre ya Makobola, bakaba bafashe Makobola ya mbere. Kuri inshuro baraza kugera Baraka biciye mu zihe nzira, baraza kugera muri Baraka binyuze mu zihe nzira. Mu by'ukuri aya nanjye niyo makuru ngiye kukugezaho hano. Rero mfite uburyo utu duce tugiye dukurikiranye, uraza kumva ko n'uru rugamba M23 iri kurwanamo nyine ifite intego yo kuzagira Baraka kugira irushaho gufata uduce turi strategique. Wenda reka nze mbikugezeho, nubwo ubushize nabikugejejeho ushobora kuba warabyibagiwe cyangwa se utarakurikira kino kiganiro. Reka nze nkwereke uburyo ino ntego ari muri Baraka, kandi niko bigomba kugenda kugeza ubu. Kandi bigaragara ko uyu mutwe wa M23 wazanye imbaraga zo ku rwego rwo hejuru. Abashaka kubimenya neza mukurikirana ikiganiro cyabanje. M23 rero agera muri Baraka gute? Hano rwose mafite urutonde ruri ku ikarita neza cyane, uburyo tuno duce dukomeza kugenda dukurikirana. M23 mbibutsa ko yafashe Uvira, ariko nyuma yaho igafata utundi duce turimo n'imisozi ya Kigongo n'utundi. Nyuma yaho igafata Luanga, abandi bavuga ngo ni Ruhanga. Ubu rero yafashe Makobola ya mbere n'iya kabiri. Hano rero niho ngiye kukwereka uburyo igomba guhita yerekeza muri Baraka. Hano rero ikurikizaho nyuma ya Makobola ishobora gukurikizaho agace ka Munene, igakurikizaho agace ka Swima, igakurikizaho agace ka Kabumbe, igakurikizaho agace ka Kabondozi, igakurikizaho agace ka Mboko, igakurikizaho agace ka Nundu, igakurikizaho Lusenda, Lueba, Ikabera, igakurikizaho Baraka yerekeza muri Katanga, Fizi. Aka ni akandi gace kazwi nka Katanga, ubundi igihita yerekeza Fizi. Ariko hano noneho mwumvishe Baraka. Fizi ubwo ishobora kuba ari chefuriye, ariko ni n'icyerekezo kijya hehe. Hano rero muri kubyumva neza, intego ni Baraka. Ngira ngo General Makengejo yaravuze ngo ni mwirara urugamba nirwo rugitangira. Kuko nyuma yo gufata Makobola ya mbere n'iya kabiri, aba barwanyi umvisha utundi duce bagomba gufata kugira bagere Baraka. Ubwo urumva hari utundi duce bazafata kugira bagere Kalemi. Uru rero n'urugamba rugikomeye, dore ko ingabo z'u Burundi zikirurimo, kandi ingabo za Tanzania zimwe zatangiye kugenda zibigaragaramo. Ariko ubona ko intare za Sarambwe rwose ziteguye neza, kandi ziri gukomeza kugenda zibigenza neza cyane. Andi makuru rero aravuga ko intambara muri biriya bice rero mutagira ngo iroroshe, nubwo M23 iri gufata Makobola ya mbere n'iya kabiri ishaka kwerekeza no mu tundi duce. Intambara ntago yoroshe. Amakuru aravuga ko ingabo z'Abarundi ari nyinshi, ni nayo mpamvu zanahagwa ibyo nabibabwiye, ariko n'izindi ziracyahari. Andi makuru aravuga ko muri imirwano ya Makobola abarwanyi ba M23 bafashe amakamyo agera kuri 4 y'igisirikare cya Kongo, dore ko yarariho plaque y'igisirikare cya Kongo. Aya makamyo rero yafashwe ni gute? Ni amakamyo igisirikare cya Kongo cyifashishaga azana izindi ramforo z'abasirikare, azana n'izindi ramforo z'intwaro, ndetse bakanayakoresha muri ravitaima yabo. Ubwo rero baraje izo ramforo zije, ayo makamyo asa nk'agumye aho ngaho, ariko FARDC yananiwe uburyo yahakura, kuko M23 yari kubasaho umuriro. Birangira abo barwanyi ba M23 bafashe ano amakamyo agera kuri 4. Aya makuru ndacyayakugezaho. Ejo kandi usibye drone ebyiri M23 yarasiye mu misozi ya Makobola, ejo M23 yongeye gutwika n'amato agera kuri 2 y'igisirikare cy'u Burundi, ndetse amakuru akavuga ko ingabo z'u Burundi zose zari ziri muri aya mato yazo y'intambara zose zahasize ubuzima. Amakuru akavuga ko rero kubera igitutu gikomeye cyane ku munsi w'ejo mu masaha y'umugoroba, ingabo z'u Burundi zari zirimo kwambuka imisozi ya za Rumonge bajya hitwa za Baraka. Ariko M23 ngo yari iri kubareba rwose aho yibereye mu misozi, ariko ngo ikabihorera ikanga kubarasa. Hano rero ngo hari buryo ngo hari amategeko agenga intambara, ngo ushobora kubona uwo muhanganye ari muri position runaka ntumurase, ari muri muvuma runaka ntumurase, ahubwo ukamutegereza ukamurasa biturutse aho yabanje kugera. Dufate nk'urugero,
burya ngo mu mategeko y'intambara ntago wemere kurasa umuparakomando nawe babantu bamanukira mu mitaka kabone nubwo yari kumanuka aje kukugabaho ibitero urategereza akagera hasi ntago murasira mu kirere kugira ngo ayo mategeko y'intambara mushobora kuba muyazi. Nabonye hari umuntu wanyandikiye rwose agira inama ati Claude wajya ubigenza gutya ukanatubaza uduce tumwe na tumutazi, ibyo byose nzajya mbikora. Ujye rero inbox munyandikire urebe iyo nimero yanjye, ubwo ngubwo ninjya nkenera icyo nkubaza niba uzi biriya bice cyane bya Kongo nzajya nkubaza rwose, ndabyemera yuko umutwe umwe wigira inama yo gusara. Kubw'izo mpamvu nubwo mbagezaho aya makuru ariko mushobora kuba mu hagati muri mwe hari abazi turiya duce no kundusha cyangwa mufite n'andi makuru yisumbuyeho, mujya inbox rwose muyansangize, nanjye nzajya nkora verification nsanga ariyo nyatange, kuko ntago nshobora gutanga amakuru ntakoreye verification. Niko bikomeje kugenda bihagarara muri ibyo bice. M23 rero hano yahafatiye intwaro nyinshi cyane z'ubwoko bwose, izikomeye n'izoroheje, gusa ntago turabasha kumenya imibare, ariko yanahafatiye intwaro nyinshi cyane. Reka mbere gato yuko dukomeza n'andi makuru y'imirwano, tubanze dusubire gato mu ntambara za politike na diplomasi. Izi ntambara za politike na diplomasi rero turazihera hebahu, tuzihere k'uyu mugabo wahisuye ku bigendanye n'ibiganiro bikomeza kwifuzwa. Hari ibiganiro bya Doha, hari bya Washington, ariko hari n'ibindi biganiro bikenewe bikomeza gusabwa n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Tshisekedi, barimo nka ba Martin Fayulu mu ishyaka Eside n'impuzamashyaka ya Lamuka, barimo ba Moise Katumbi n'ishyaka rya Assemblée pour la République, barimo bitwa ba Derise Sanga n'ishyaka rye Lord, ndetse na Kiliziya Gatulika ikaba yarakomeje gusaba Tshisekedi guha agaciro ibiganiro byo ku rwego rw'igihugu, bamwereka ko gufata ibibazo by'igihugu akabijyanira abanyamerika, ibindi akabijyanira muri Katari, ibibazo bitakemuka neza yagakwiye kuba yemera n'ibiganiro byo ku rwego rw'igihugu. Perezida Tshisekedi rero akomeje gutera imigeri, ubona ko akomeza kubikwepa, nyamara nk'uko byatangajwe n'umugabo witwa Steve Mbikayi Mabuluki, umuntu wa hafi wa Perezida Tshisekedi, yagize ati ibiganiro cyangwa se dialogue national cyangwa se ibiganiro byo ku rwego rw'igihugu hagati y'abanyapolitike bo muri Kongo ngo ntago bikwiye gutangira ubu. Kubera iki ravuga ko bidakwiye gutangira ubu? Kubwe byaba byiza gutegereza mu mwaka wa 2027 cyangwa na 2028. Hano se byashoboka gute muri iyi myaka ahubwo bazaba bari kwitegura amatora, manda ya kabiri ya Tshisekedi kizabirangiye? Hano nibwo abanyapolitike koko cyangwa se ibibazo bya Kongo byagakwiye kuganirwaho 2028. Mbikayi avuga ko niyo amatora ateganyijwe muri 2028 ashobora kuba ngo hari n'igihe adashobora kuba cyangwa se akabanga, ariko gutangira ibiganiro hakiri kare byaba ari igitekerezo kibi ku bigendanye n'ingamba za politike. Hano rero ntabwo yigeze yerekana ingamba za politike Tshisekedi yafashe zituma ibiganiro byo ku rwego rw'igihugu byahuza abanyapolitike barwanya ubutegetsi bwa Kinshasa, bigahuza harimo na guverinoma cyangwa abagize guverinoma n'abandi, biteganyijwe ko haba harimo na Alliance Fleuve Congo na Joseph Kabila. Ntago yerekana impamvu bidashobora gutangira hano. Tubahaye ikaze mu kigo Infinity Tech Solution, ndi twagize Albert. Mu kigo cya Infinity Tech Solution tubafitiye systeme nyinshi cyane zitandukanye. Uyu munsi wa none product ngiye kubabwira ni product nziza cyane tubafitiye, imaze guhindura ubuzima bwa business nyinshi cyane hanga mu gihugu cy'u Rwanda. Ndagira ngo mbwire abantu bose bakora business zigendanye n'amabare, restaurant, ama coffee shop, amahoteli, inganda, abo ngabo bose twabazaniye solution system igendera n'ubundi bigendanye na internal security control, ngo igendera kuri your permission nk'umuboss cyangwa se ndi manager, aho mwita mbona imibare ku munsi y'amafaranga, nkabona uko bimeze, nkabona amatoto orders, nkabona expense, nkabona profit yanjye niwe ntambakambira mu buryo gushaka ibintu bigendanye n'ibitabo. Niba uri umuseriveri ugomba kuza ahangaha ukabona ibintu yawe, ukaba wakora, ukaba watanga amaoda, ukaba wari ibintu byose wakoze byarangiye bitararangira. Niba dushaka nka raporo yo ku itariki n'iyi kugera kuri iyi, za expense report turazibona, profit and loss account turazibona, za income statement. Niba uzi yuko umunsi ku munsi wirwa udiringa n'ibintu bigendanye na inventory management, gutaka ibihombo, gutaka abantu baguhombya, iki ni igisubizo rero twazanye kuri market. Mu Rwanda dufite abakiriya batari bakeya nk'uko nemaze kubivuga bari gukoresha iyi system. Ku rundi ruhande rero reka dukomeze n'izi ntambara za politike na diplomasi.
Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rwose yongeye kuzamura urugamba rukomeye cyane mu muryango w'ubumwe bwa Afurika. Irabizamura gute rero? Ariko ibingibi ntabwo byigeze bipfa gukunda, byaje kugenda gute rero? Aya niyo makuru ngiye kukugezaho. We tangira kino kiganiro rwose ntugicemo hagati, komeza ubyumve nkuko ngiye kubikwereka uburyo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikomeza kugenda ishaka gukora za lobbying kugira ngo amahanga n'ubumwe bwa Afurika burwanye mu 23. Ariko noneho mbere yuko tujya kuri iyi nkuru, mise mbona indi nkuru ndaje nkwereke rwose ibyabereye mu muryango w'ubumwe bwa Afurika. Aya makuru turaje tuyarebe, ariko reka manze mvuge indi nkuru ingezeho. Mbere yo guhunga amakobola, ingabo za FARDC n'iz'u Burundi zayisahuye zirayeza. Amakuru aturuka mu mujyi wa Makobola uherereye muri teritwari ya Fizi mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo aravuga ko kuri uyu wa kabiri tariki ya 30 kwezi kwa 12 2025 guhari ku munsi w'ejo habaye imirwano ikaze yahuje ihuriro rya Alliance Fleuve n'ingabo zirwanira ku ruhande rwa Kinshasa. Yo nayakugejejeho amakuru yizewe aravuga ko mbere yo guhunga ingabo za leta n'abambari bazo barimo abarundi Wazalendo na za FDLR babanje gusahura imitungo y'abaturage ku rwego rukabije. Ibyasahuwe birimo amatungo magufi nk'ihene n'intama, inkoko ndetse n'ibindi bintu by'agaciro byari inkingi ya mwamba ku mibereho y'abaturage. Abaturage bavuga ko iri sahurwa ryabaye mu kajagari gakabije, risiga benshi mu bukene bukomeye no mu ihungabana rikabije. Inyuma yo gutsindwa n'ingabo za FARDC iz'abarundi Wazalendo FDLR bahungiye mu bice byegereye umujyi wa Baraka, mu gihe abandi bambutse berekeza mu Burundi banyuze mu nzira zo mu mazi. Nabikubwiye nk'uko amakuru akomeza kugenda aturuka mu baturage n'abakurikiranya ibijyanye n'umutekano bivuga. M23 yongeye kwigarura Makobola nyuma y'igihe yari heruka kwivanamo. Ibi byo nabibagejejeho rero. Ubwo ngubwo reka duhite dusa nkaho twikomereza n'aya makuru yacu yo mu ntambara za politike na diplomasi byifashe gute rero kuri Kinshasa kugeza ubu ngubu. Duhita tujya ku buryo abarundi batangiye rwose batangije amashengesho ngo kugira ngo barebe ko batsinda M23, ariko se biraza gukunda? Iyi nkuru rero iteye gute kugeza ubu ngubu? Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yatakambiye umuryango w'abibumbye yatakambiye umuryango wa Afurika yunze ubumwe ishinja u Rwanda ibirego bikomeye. Kongo yongeye nanone ku yindi nshuro guhera ku cyicaro cy'umuryango w'abibumbye i New York ku nama nkuru y'uburenganzira bwa muntu i Geneve mu Busuwisi kugera ku cyicaro cy'umuryango wa Afurika yunze ubumwe i Addis Abeba. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikomeje kugaragaza impungenge zikomeye ku kibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bw'igihugu. Ibi byiyongera cyane nyuma y'uko ihuriro rya Alliance Fleuve Congo rifashe umujyi wa Uvira uri mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo nyuma y'imirwano ikaze yasize ingabo za FARDC n'iz'u Burundi ndetse n'imitwe ya Wazalendo FDLR bahunze. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikabishinja u Rwanda kuba inyuma y'ihuriro rya Alliance Fleuve Congo cyangwa se kubiritera inkunga. Guverinoma ya Kinshasa ishimangira ko ibyo bikorwa bihungabanya ubusugire bw'ubutaka bwayo kandi bikanyuranya n'amahame shingiro agenga umuryango wa Afurika yunze ubumwe, harimo kutivanga mu by'umutekano w'ibindi bihugu no kubaha ubusugire n'ubwigenge bw'ibihugu bigize uwo muryango. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo isaba ko ayo mahame yashyirwa mu bikorwa nta kujenjeka binyuze mu byemezo bifatika bigamije kugarura amahoro mu ntara za Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo. Ibi byongeye gushimangirwa kuri uyu wa mbere tariki ya 29/2025 ukwezi kwa 12 ubwo Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga